איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. Setelah sekelompok Hizbullah menyatakan menargetkan pasukan Israel di perbatasan Libanon-Israel pada Selasa 1 Oktober 2024, militer Israel juga telah memulai serangan daratnya. Menurut militer Israel, serangan darat itu menargetkan anggota dari kelompok Hizbullah yang berada di desa-desa di Libanon Selatan. Rekaman persiapan tentara Israel sebelum memasuki Libanon diunggah IDF beberapa waktu lalu. Hizbullah melaporkan bahwa pasukannya telah berhadapan dengan tentara Israel yang berusaha menyusup ke kota Odaize, Libanon. Hizbullah pun mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur tentara-tentara Israel tersebut dari wilayah Libanon. Bahkan, pasukan militer Israel melaporkan 8 tentaranya tewas dalam pertempuran dengan Hizbullah di Libanon Selatan pada Rabu 2 Oktober 2024 kemarin. Tewasnya sejumlah tentara Israel, termasuk kapten tentara mereka Eitan Itzhak Oster, menandai kemenangan tempur pertama Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.